ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kakasi Student Union Nehu Unit hakashitrik unai wing aratar posau klapan kupuram lagi samla pule negi department beper-beper kibla pas bah haki examen blapen long daga school ba Nehu hakajingalang ke Shongkun kabla long ha multi use hall Nehu campus Shillong kum shibenta ban ai minsim shu bagi nang beteng penyitri shitom hakajingem gejongki. Kisamla puli kibla syapen kuk buram haga negesngi kide kibla yo ke gold medalist hagi subject beper-beper bagi samla puli kibla pendap ya kejing puli PhD. Haga digajingalang bla sakilang do chairman juga North East Student Organisation uba Samuel B. Jerwa ubla long kumukongsan ringkat gajing don lang tung president ke KSU Sengkemi usamla lambok Starwell Marngar kumusumbut kongsan u General Secretary usamla Donald Thaba Profesor Desmond Karmau Pelang kum disebut kongsan KSU Nehu Unit Klapins Kameru ikinang kitkam bertama jangkaseng nak bentang samoi terekam jung senam arajar pausau arajar pausan. Ngi kisamla kari ya kamensiam ketkia patip breu tuplai bikulas kam pansyakri hok met bat mensiam ya kakasi Student Union bat lamba jungka ya kari kecak pungli besi lamba kecingnya bat kecing tenjung poro respon jadi kuliah kalau apa dia ngere pedeng kita ini baru di samla kuliah jadi di sini unit itu loh mungkin banyak ya kalau kor kalau pia jadi cendriu ha terpengen di balur di jupi ila sim pun di issues lagi ke kubur ke pos bakalong itu bakal isu jadi ke political organization nyum judan affiliation bakalong ke political party dan impact activity university sebenarnya fakta pemilihan India dan kita student politics apa isamlah ipuli bilang divided ya pihak based on political party affiliation. But the impact apa given ini di political students bodies jadi political parties objective lagi kata jengkang anggota jadi dalam mereka serve the interest dan the purpose yang kita political parties ya kita political party lagi ada election apa university dan juga ada election jangka Vidhan Sabha dan juga Lok Sabha kata betul objektif. But niru dari musyawarah jubu ini nama orang bagian kecing tu berintegrate apa Nehu berpenderung yang kata political mindset apa Islamlah puli. Dari dokumen pada Islamlah puli jadi kimdan penuh kata kecing perkat politik sendiri perkat baik nak berta kalau ini kecing bertahu juga ini bercak sendiri. Ini bagian ini di hardliners di leadership di student swing di leadership yang iba persang berbesar di apa Nehu dan bagi students bat liok kubor rupa wat kubor di bahalor di punya yang di sekolah administration di kata platform ni di kata kubor di kata digital shark di logistics di bagi group clear bagi perum yang kata jenglok fundamentalist kalian Bagaimana ini bah isu ini belakang sebelah saya ini dalam ayat dari yang kata, but ini kalau kita di bawah di bawah atau di bawah konten influencer ini kalau bah jingwan ini di political party affiliated student swing dan di bawah affiliated begini di kunhun yang kinuan lebih dekat board net dari kinuan dekat board jadi inyalek ban berdi apa bajimut baju perkat baju pilih bakal kalau muka kamu kacak sendiri baju ni kasaka aryan bak ini apa sulbah ni bakal kacak sendiri kakak aryan yang layang yang saudang ngek tengah bah
Iwe kita kendiri pada ship kabu yang ini kecepat kejupra kejumi. Dan tu epi baru bu nak surut ya kejenis perniam bu nak surut ya kejenis perhan kampir pilih kedriam benar goibar marang mengap ya petik begini kasih itu esok sorong yang ada datang kendiri apa kembang gong begini kasih bagi hak penuh sebagai teli ada kata-kata nomor ini bahagian ini universiti kadang katakan mixed population kadang katakan cosmopolitan nature but ni hak sesuatu bah nyimlah manong kita di second class students halak ajong university halak ajong pri nota nama rapi ibu yang ini lu hang ni apa bagi kasih number one objective berbuat kedai tap ni human resource nak ni jaga ahli bersampai di jiwa betul juru yang akan kejam I preference lah di locals bersampai di jiwa Samla Donald menai nak keren kang Jinglong cosmopolitan dari university. Kumpan sebenarnya hendak kita jinglong macam ini. Akan mahu senam kendai sebab naik kue. Apa tersekan? Hantai pokok premium jadi dalam sama rangka ketua presiden presiden Banshan Singh Lombat bangkuai luar Malay. Kue na kirongba hantai nasional program long bagi kena sama. Baru mampu asing di isu apa suku, bahaseng bahkan semua peran. Kemudian bahasa tanda kijai itu isi. Mereka di Islam berbalik leh, kebetulan cosmopolitan, bagi apa suku yang tangan kau di kampung ini. Kampung juru, asal Islam hibar kau kedai ke cosmopolitan town atau keluar maridan kecil leh bagi bipang kijai itu. Kajing pun orang pak. Tolong pak, oh ini bagi adakah yang mereka ini suku lagi kiwis. Dari presiden Roma jangan isu tipor, Banshan Singh Lombat, Wonghot, ikubur bakal mubrang tadi ke cosmopolitan locality dari ke Shillong ke Bengkok, bakal Shillong ke Shillong ke Bengkok. Dari begitu kepor, apa yang kita kaji ya menurut kita. Ini apa pun kenal. Bangilah banyadan berkibai pada jalan Rio, mereka akan penting kenal. Bangilong try, ilong kenrat ni, try mulu, tiba sah, belayo, ya kan kita untuk kasih up, lalu blade ni, berhai ni, untuk kasih up, lalu dipor, pulau mak, lalu dipor lain. Kumjuru, apa sekolah banyak hu, lalu bantu kibai pada jalan Rio berman pulih, lagi kibai jelah, jadi waktu beliau lagi bacalah besar ni. Meghalaya beneran maka suku yang akan penting kenal bagi long try ini yang akan dikurban mengihi ibandai ibandai dan dikurban kenyak silo kenyak sekalian kenyak sekaman kenyak satu bentar kenyak ide mengi ibandai dan ibandai yang future jangan dikurban bandai mopi iba pulih ini ibandai dok senang jangan cek beliau mopi bini ditrai jangan yang sekolah mahiji dengan cem di belakang menpeni mengi ide itrai mulut ide mengi berai iki berapa berjam ni sekolah inongri yang semua ikimedi pagi ingat nak jiwan rupi sekolah nu tolong kajing mentoi dan dikenal ke aset kajing mentoi ya kaya kesam ya kesenang ha bak kesang ti wei Kumu pulut yang kata kuat untuk ini. Bagi di sana api, Himdesu di kemarin lawan apa universiti Himdesu kemarin di belah suku lawan jauh kecil. Bakumno di pulut yang kuat, hang yang universiti tatahi kawan vitamin kawan pelong, ya kan longrennya yang kempi ini kata kalongdian kamandian kempi kabakumno. Lagi pulut hok yang kuat, hang yang sekolah baru ngap artinya. Bagi sin kasi pendak itu filosofi penlok beliau teman beliau penlok kejingerap ya kasno katau penlok kejingerap ya kejak beliau di berapa
Technology, Environmental Studies, Samla Balahur. Welfare Son Korea, Wat Samla, Donald V. Thaba, Organizing Secretary, KSU Nehu Unit, Samla Kenpan Parlindo, President KSU Nehu Unit, Arja Kandai, Arja Shipol, but Unit, Arja Khanar, Arja Khalai, Samla Truly Well Lingdo, General Secretary KSU Nehu Unit Arja Khandreo, but General Secretary Arja Khandreo Khandmyo. But General Secretary Arja Khandreo Arja Khandmyo. President KSU Nehu Unit Arja Khandai Arja Apo, but General Secretary Arja Khatra Arja Khandai. President KSU Nehu Unit Arja Rapuan. Samla Richard Son Mangyang, President KSU Nehu Unit Arja Rapuan Arhulai, but General Secretary Arja Khandai. Di Soto Pilai Tangan sama ai thakti kamjam dia tok. Arja Arhulai. Samla Ribbon A Najar, Samla Shining Star Barbecue, Nongilam Barim KSU Nehu, Lombok Karsati Bangkuai Dwarblay, President KSU Nehu Unit Arja Pra Arja Khandai. Bayi yang Samla Lombok Karsati, Kemudian diperlok